gutya ndi bukurye. Ni gutya ndi bukurye. Barya wowe. Nagurya. Inzoga zose si inzoga. D1 gin muyinyoye ndare utsindi. Subirari. Nawe subirari. Okay, twagiye. Muzano. Mwembi. Amategeko ni D1 gin. Ngiye mubyumva neza. Ni mutabyumva neza. Uza gutsinda undi aragiye nk'uko esheshatu. Twagiye. Ajme. Go. Ndagukubita sha. Stop. Ati. Ndagukubita byo kubagura umubosi uramaze. Cut. Aiwe! Arbitro! Hey! Yes. Yawe. Oh, yeah. No. Oh, yeah, byarangiye. Oya, kise. No. Have. Mba. Kimwe n'iki giki. Buretse gato. No kwishusha. Lewe ndavuze nima buretse gato. Yes. Stop. Inzoga zose si inzoga. D1 gin muyinyoye ndare utsindi. Wagiye? Wishyushye hariya nawe wishyushye hariya. Nabanje nishyushye. Nta kibazo dufite. Okay. Ndagas. Kuko ngiye kugutera ku buryo uzabisoma mu bitabo. Subirari. Nawe subirari. Okay, twagiye. Muzano. Mwembi. Amategeko ni D1 gin. Ngiye mubyumva neza. Ni mutabyumva neza. Uza gutsinda undi aragiye nk'uko esheshatu. Twagiye. Ajme. Go. Ndagukubita sha. Stop. Kamwe hano. Okay, twagiye. Okay. Ati karagara oju. Eru. Hapo. Weapon. You. Kabiri. Okay, twagiye. Hey, Tamor. Yeah. Evan. Arbitri. I am hungry. You are hungry? Yeah. You are hungry, look on one. Oh, yeah. Arbitri. Yes. Go. Ndagukubita byo kubagura umubosi uramaze. Yeah, no. Nkwinjije sha. Karangeza nkwinjije sasa rero.
ayo maguru maremare. Cut! Knockout. Shaira knockout kweri danger. Rimwe urahaguruka. Wewe guma ngaho. Ibi nguyemo. Go. Let's go. Are you ready to fight? Let's go. Iyi ngiyi. Go. Hey, stop. Yeah. Stop. Hey, Garukano. Okay. 1, 2, 3, and go. Highway. Arbitro. Hey! Listen. Yo. Damn. Ngwino. Damn. Oh! Oh yeah. No. Byarangiye. No! Havura gutsinda hafi. Byemewe wowe. Byarangiye. Uburu kuvuga ngo be. Ntabwo anangiye gufunirwa. Oya. Nakamukwana. Nabana. Sha. Mushino gutsinza. Mushemerere. Fair play. Urandushije kabisa. Mushi. Zana intebe hano nguhe n'ibihembo. Sangira. Sana n'amazi. Karabye. Sana amazi. Ahitamo amarira. Ibintu babiri kare we. Ndumva naniwe. Mushi. Urawushaka. Intsinzi ni yawe. Pereza amazi arabitire. Amazi. Ukarabye. Panze. Mwembi. Oya nawe aryeho. Tubanze. Kuko Sarubite we waje ku Ariko ntupfira. Ntabwo napfa Turi muri dojo, turi muri terrain. Karaba intoki urya. ndaje ndya we. Yaranyisha ndoshije ingofu. Ubonye jida nkubise. Ira bayita catholique. Judo catholique. Naringeze. Babita imyaka champion. Ari sheke yawe. Igiye guturuka muri B1 Gym kugira ngo utsinde abantu kugeza igihe bazumvira. n'abandi bazaza. Ubugabo si ubutumwa. Murakoze cyane. Ntabwo urya wowe. Ndarya kamaze mfata gatoyi. Uko nkubise jida nyumvira mu mugongo. Narabye we.
iriya jido ya Rumuro nayiherukaga 9 iriya Bwana bayita Michael Jack iriya Tyson bayita rugondi Tyson nayo nkubise wenyine mwahuriye nyama twahuriye 9 muri Kongo wine fsas zikumbuke shera no kunda kugira ngo iki kida cyane ubanza aricyo kizana ibibazo gateke karagara ubundi metero wawe ninde umuntu guto metero ajya mwita Jafari angeye kwa umugome yewe ni wari Jafari ni umugome yewe byarutangiye nkatozwa na ntuza na mushi bapare wacu biramuze kumureba amazi uza bana afana mu nkunda kari mu nkurikirana reka niyembaga kuko bari banyishe Ega n'ubu ntago baviramo aho iyo muri competition murasangira nk'abavandimwe barangiza ariko iyo baguhondaguye ugiye munsi murakoze cyane ariko nibyo byaranije maze kutangira rubete ahubwo nari nibagiwe Diwan Jean anzoga zisinzoga iyi ni Diwan igihembo cy'umugabo ese arbitre ararya arbitre ntabwo arya rakarakaraka wapi ngo arbitre ari we birukanwa cyane kurusha abakinnyi niwe ni na mpamvu rero bizikira cyane reba ariko kameramani mwamuhaye kameramani byagenze utera Weshyiraho aka kaguru karanyerera nubwo umuhonda guherekurana ngo igihembo cy'abagabo ariko arumye no mu garitasi amujije jido mba ndamuyoye ndabandi ndakubonye gase uri impamya ariko arusizemo imbaraga reba jido wibaranguye na ahubwo yakubanza bari bagiye bakora ko byose bakajya ndoroke yarumye ndaga suzi ko umuntu watekira byabiranye hano no bango ariko abantu nk'abangaba banini cyane mudukurikirana bavuze ubutatura rwanyira hari muri warwo hariye nicyo cyemezo cyo cyemezo dufashe kuko urabona hariye tugomba kurwanira utari ukurwana umugenda tugomba kurwanira byanyabyo tukanayanywa kando ngashaka ko ndi arbitre ntabwo yingiye yanganya ngo ufashe ibimasa bibiri ntagiye hararwa ndabantu hari akantu kakuzi keza ariko ubundi iyo dusohoka muri ringi dusohoka hano muri ringi tukayajya ikaba indi ntuza ya kabiri oya mu kwa wundi wari turi kuyora n'umwe akiba nabibonye mbere ariko ntabwo ngira inama mu boss ukubita igitekerezo nko kurana kubita igitekerezo karubonye ko cyatahaga utano no kuvuga ngo uzabitira hari hakurya muri ari amazi uwirutse mu musange ariko iyi nayo nta kibazo iyi niyo ya mbere ahubwo ngubu bakasano jyara hirya no good wowe nk'umuntu wabireberaga kure kameramani wabonaga ufite imyuka arindwi nubwo mushari boss ariko aro bagukubise haro yakwemeje Nyamabondo ni umusore ntabwo wanyaka yagutuyemo hari arbitre se amazi bahita bihagarika irenze hano nibeshye nkubiseho umugeri gusa ese ntarakandagaza nkaguye ntagaranye
bano mukopera namwe muzabikore. oya bon muzi n'ibindi inzoga zose si inzoga. Inzoga ni B1 bonye ibintu akora. ikinyobwa ni B1 Mara kuzikomera nanywa B1 ntagiraga imyuka mushi. Imbere y'Imana ko nanywereye B1 imyuka sigaye mfite. Yuko nyaga nasigaje nkingeragira kandi uziko minsi yasize yasodokaga. Imyuka yari amashira. Niba vire kuzinzo bakajya kuri B1 kurasigameze neza. Yamamagaye ibidusenyeraho. ntabwo amasaya yanjye kubakorera Nose intambara zirarangiye. murasubiramo bite nabivuga Nta wundi ushaka kurwana. Wabonye nta mumena naheza umwuka. uyu nguyu ngashaka kurwana Inde. uyu nguyu Wari uwo ni we mwarwana abantu barwana banganye ibintu. Umuceri ko ushaka washyira agaciro induru zavuza. ase ko mushi abona ko kwitanya amabondo kuna kinini bari muri mukuru Abona niruka. none ari bitse sinabo zanuka Ye nirukaga. Uko yamfata uri bana nka je mtangwa ni stop buri yamfashe. Byabirangiye. arubitiye nta banga navuga watsinze Bavuye wajyaga kumva nedashaka gu. Hani ahantu kintu byawe. Iyi mikino mirekera mushi. Ibintu babiretse. Aha. ibindi turari twebwe Nonoje kwihena. Nuko nangiye kuvugishwa nka. Ibintu mushaba yabiteguye wewe ibintu babiri mu gitabo byanditse. umera inyuma Inguko se yose zarandireho. Oya noshaho kujya tonyakuza ndayifashe. Kiranyamabondo yihamirije. Ati yego kwese. Icyo bita wafunze Afungire cyese. nta bindi ugiye gukora None turimo turarya. wasanga ari ibyamide wa mugani w'uburangiza kazana Umuhungu we. birashoboka ariko si umugabo yagiye ahunga agahungira kuri aribiti ntago yahunze se. Yahungaga. Eza rubitire yabonaga bararwa. nkajya mbone Akagaruka. Usigaje returo. Aho kinyandimba atagira ubwoba arihisha. Bana bari. Karabi intoki sha. Uwo muri umuceri rero zivugira. Bareka nabo baza birire bagana. mwe muretse ariko murabaha nyuma Wowe. murabaha nyuma atari muri kamera We ntacyo nibaze Wewe bari. n'urya umuceri. urakatinga Nimuze nabo baza azakora ibyo azakira kuri TikTok. abana oya Aman. mwe muretse Nawe urarya. ngabaritse kubera Abantu bani bat. Sinabonye nabo munsi bagaragara. ubivuga ngo ni wowe niwe uje kuza none se Bivuga ko ari wowe. urakubwira ngo Bo bantu urye bantu. none njye Ufite ubwoba. bani morodi Bana baje mu nkunda kandi mu butage n'ijyana inkoko. Igihe nagirana mubona nguye. tambuka shamo ry'abantu Nasize no mwika. Siza aho ryari riri. Numbabaye ndataraka. Ndacika n'igisabo. Ibintu ko bivunanye nibo bose barazirya. Oya bashirire wako nyawo. Ntabyihorere. Bo bose barazirya. Oya kabashirire. Danze. Ibaye inzoka. Akunyama mu mwanya. Nyabune bahe. Shagwa wa mugabo w'umuzamu wa hano.
muze musore byo mwabana nk'uko mubizi inzoga zose si inzoga niyo mpamvu abantu baba bicaye nk'uku nguku ku bw'akazi kenshi k'imbaraga ahangaha mubonye akazi tuhakoreye imigeri yari imigeri ingumi ari ingumi jido ari jido mwabibonye ukwihemba kwiza rero usoje umurimo wawe ni B1 Gin. Good. Arubiti Noneho gira nk'ijambo tubwira hagati y'uko wabonye umukino uko wagenze ari nge na Nyamabondo umuntu wazavansa mu irushanwa ritaha ninde? Nyiramabondo afite imbaraga nyinshi kandi akazikoresha nabi, ariko ukagira imbaraga nkeya kandi ukazikoresha neza. So Nyiramabondo ni Nyamabondo ntaga Nyiramabondo Nyamabondo reka mugira inama yo kugira ngo akore imyitozo myinshi ukazagushyirwa n'abantu. Reba ukuntu igicuma inda wagira ngo ni ikibindi cyangwa icya kabiri ntabwo ukora indi myitozo irenze kugira ngo Nyamabondo nubura n'undi muntu umurenze uzajye umenya ukuntu umwitwaraho naho ubukaga. Biriya ni ukuvuga ngo nko guhubuka ariko ntabwo wamutsinze cyane. Kandi ari nge watsinze. Bwa mbere yagutsinze, bwa kabiri uramutsinda, bwa gatatu ongera uramutsinda, ni ukuvuga ngo niwe wamutsinze. So iyo Nyamabondo B1 Gin yes ni inzoga nteye akanyabugabo uvuga ngo inzoga iri mu bintu byankoreye umuti ntarayimenya no kuvuga ngo ari mu bintu byatumaga ntari sopo. Rero no banga murabona ko ubuntu ubwo usigaye nkomeye ko usigaye ndimo neza no kuvuga ngo inzoga nkunda ukuntu kwa mbere ihumura nkunda ukuntu imfasha yongera akanyabugabo no kuvuga ngo inzoga iri mu bintu bintera peti izo no kuvuga ngo yatumye mpindura imyumvire ibyo nababwiye byose muri uriya mwaka muri kuno kwezi kwa mbere bigeze ntaragera mu kwa gatatu. Nubone byo gushimira B1 no gushimira mushoboza kino gitekerezo cyo wayimpaye ribwo bwa mbere nkumva niyo zango kujya nk'inywera. Murabona ntago winyakrijanga urabona mu gihe cyashize nyagaye ntago mushanga umubone kubera ko ngo ibindi biyoga arimo mushavuga ngo inzoga zose si inzoga ariko nabatangiye kunywera B1 asigaye ari ku murongo afite telefone murabona asa neza ntanagiye no kurya imboga none murabona ko yanafuze byose bikomora kuri B1 bandi rero mu nkunda kandi mu nkurikirana umuntu ushaka gutera imbere umuntu ushaka kugira ibitekerezo birambye umuntu ushaka gushaka umugore yoboka iki yoboka B1 niyo nzoga Roots Entertainment. Yes ongera bagure kakajambo cyo kuvuga nkunda inzoga zose si iki inzoga bagure bose ugafite inzoga zose si inzoga niyo mpamvu banywa B1 Gin zindi baberereka bati wapi kinywaji safi. Cool. Nanone reka mbasabe ngo mukore subscribe kuri Mushi Rwanda hanyuma mukore share mukore na yes bafana bajye mu nkunda kandi mu nkurikirana no kuvuga ngo uyu muntu raundi ya mbere arantimbuye ari uruvango match aller retour niyo mbiri. Yes baravuga ngo ubugabo utisubiye bari ububwa no kuvuga ngo dusigaje returu none tukareba ariko murabona ko twari turi ahantu hafi twagiye ahantu kure cyane mutaza kurema kujya ngo ni Kigali turi kuri Muhazi banza uzuminga kira kiyaga bakirebe barimo bagira ngo namagambo Bakibonye murebe Muhazi bantu mutazagira ngo ibintu byakorewe nanga ndabiza amagambo yanyu mwatangira ngo twabikure mu gishanga rwamara ngo heye Muhazi bayibonye none hindurwa rero n'ubango rero iyo mukino uravunanye atagira umuntu wibeshye. Oya abantu nimukajye mwana kubikora mu rugo hari ibintu musigaye mbona nkabona content umuntu aje bundi abantu bagiye reka no kubivugaho cyane bose mbona bateye kamera ari abapasiteri ari abakibateraho za kamera ejo bundi naraje nizaniye ikintu cyo kwirira imyaka hariya kuri kamera bose mbona bateyeho kamera ubu nubango ubu n'uyu mukino baraje bose bahita bajyanayo kamera. Ewana ibintu biravuna iyo ugiye nabi utatekereje urahomba. Oya ntago uko ugiye nabi utatekereje uravunika. Mushi noneho twavuye muri comment yacu reka none tuvuge ngo dutanga ubutumwa abanyarwanda bari hano bari mu mahanga bari hirya no hino ku isi yose
aba diaspora abandi bo ntihazagira umuntu wibeshya ngo agiye kurwana n'uyu muntu ungana gutya kuko yahita kijya kugwaho ugahita upfa buriya se ubonye nanjye hari uburyo nashaka kumuyora bikanga ngafata akaguru hano nagafashe ariko hari wabonye kutanshyira hasi mfasha nafashe ariko tekinike muri tekinike birashoboka so ndabashimiye cyane murakoze cyane ariko B1G nayo mugiye muyishimira cyane kubera ko niyo ituma imyuka nihiva Nyagahe nikibereka kari ni francophone kibereka yuko ari francophone aburi ibintu byose ariko ntajya buri saha kandi saha iri moderne uko biba bimeze ariko ujye wambara isaha phone ukayikura urabona telefone yishiramo umuntu ariko isaha ntabwo kirasikuza none zizawe every time and everywhere jumwera isaha baba we ninde wayemera nkuko wafatira irangamuntu ngo mufatira irangamuntu yanjye ninde wayigwa cyangwa wakunda n'ijisho nasaba fata bon ntabwo nayifata nukora abafana banje mu nkunda kandi mu nkurikirana handi nta kintu tubasaba ntago ari ibintu bya danje urabona ko mbere yuko turya kiriya kimasa tubanje kubereka ko nuguba ngo turashoboye ariko bavuze ko kiriya kimasa nta bundi bufasha tubaka bw'amafaranga cyangwa iki nugukanda gusa na comment na share ubundi bikagenda neza nuguba ngo ubu niba tuberetse bino bintu koko banyarwanda ibintu byinshi mushaka ni ibi ikindi cya kabiri murabizi neza ko ndi kubafasha kumanaginga ama account yanyu nkabafungurira YouTube abo zananiye nkazibakangurira zikarebwa ubwo icyo mbasaba ni iki ni ukumpamagara muri seriye mufite amafaranga ntago mbikorera ubusa rwose nta mafaranga biranahenze atazagira umuntu ugira ngo kuko mba nabivuze yampamagara ngo ngahita mbikora ngo hari n'ababibara mu bihumbi ijana wajyaho ni B1 anguriye kandi nawe babihuriye rwose bibara amafaranga afatika kuko iriya ni konte y'ubuzima bwawe ahantu ushobora kuzajya uhembwa miliyoni zigera no mu ijana wowe ugashaka gushora ibihumbi 2 urumva bishoboka Imana ibamugisha abadukurikiye murabibona nakagaruka murakoze cyane murabona ko bayita ngitahi wa banywanye kwa rugize kandi ngiye gukwipa bitire byagomba kubana wazikarate wewe warubiza niwe n'cyane nzi ko ari byinshi niko kameramani we ntabwo aretse kudutunga kamera gusenga